Uba PS giri ubari uwei na kinong hikai bat uwei na kiriurang ba uba jumi baha syakmat ban keren ya ka baha kamet bat ka hok jung upait ba menta ka sengiru ka santrik ubana yayong arhajar arpsau uba PS giri ulami biang syakmat ban ong ba kum ki pait ba haba kijit ya kinong mi khmat kidai banda jit baha om ban shu jit klumar shushu ula ong ba kum balai i hakikot khubor ki jingja ki babun jaj ki ja bat kat kum ki jingkular hakikot khubor na ki nongelam bunsin kam ju urlong tongini sngap ka ka ba uneu rang ba ukran sekipai ba ka jela haban step madon ki punta berikan kumnu habide bakata ka ji pumpau haban election MP yang ta ka ji iri kai ka ji iri maru madon ki punta beritai markat kum ka constitution jeng kare India articles 19 kabaong kumne freedom of speech and freedom of expression. Kari India jeni karoi hadu kate haga jinsin char kalong de badon kita ki criticize ya ka jinsin char hari India. Kumta haga de step kumwei neki rangba na badon militai. Now parang wong kumoktin parang wong if you have knowledge let's order light their candle on it. They know the kadao. Kapunta ka ba madu militai hagan ka step kulong. Halo ka tugway ka kot kubor ka bami haw nung san hima ka baong ladap i jay pinriw. Kinibandan office sa Delhi. Ya kini kikintin lakran daiba person song. Kala pidong pi i jay pinriw di kinibandan office sa Delhi. Bat kumbir ka jingkran yung ba bantidor ba pay. Wala pi i jay pinriw. Kini song hapopatok kumosong u manra da kasuloy. Manra da kasuloy kata kebamlaban pedang. Mana lalu tahu bayi jai dendriu. Udah beli khun ben sacrifice. Hado beliau yang kata kecil beli isya yang tu sok beliau kayu sok. Retan setempur lawan surrender. Hatu tadi bayi jai dendriu. Udah self interest ngalut penong. Udah self interest. Halau ketika jai dendriu yang kita ki arun. Hang na don palitai palban mau pada untuk tip kai ke beja yang khun khasi khara jadi hadun baka CA bala pas apa parlimen kebetul ku CAB bala support daka akata sama bat ke sirkai kelong how to snam dei haka arpo menurut November Ar-hajar arpo hanglela i ya kata ka phi hle ngasai pai ba thambor ki minder abo wei na ki khun khasi jungi ta delur cha nyota la khat hagakti jungi te kita hle i plain e gi din jungi bikira de ki lathi ban bom yo khasi habe de bakate hatu ki pulit ki lale kmo yi ki te baro ki badon ki Take di lati berkira. Take di lati. Ira hangle. Kata kata ke iri yang ke NPP kebadan office Hapo Delhi. Nalar kata. Om tangata. Kaji iri jeki sakawai ke mga pili kalong. Kaji sian. Hangle kaji sian. Haga step yang kaji na baka jike kesnam kebalului balong hak arfu pi rumpang arhajar ar Hapo mukro. Abagi sangut ikhun hiu terap ilakhat hakati kasi kata kati keji iri kata kati keji iri kali dalilai ngandam lapan tiang pada kata keji tombor yang ki KSU uwai ni sadar jangan senang uwai ulangat hakati kelanat hakati imender balta keteng ju ide uba perisan wanwar uba sabom satit hakati kasi Baulit masnap itu kejilang yang ke PSU pada FKGP. Benbok ulalai nak tersim yang kejilang. Nak akti yang kita bandar. Bat hak badai betul kejib siat yap yang kita sangat pat apa mukro. Kalau enggak ikai bapana hadik regisi meminta yang berarti hak kata ke NIA dan negara ke CBI mentokit. Hurry kata ke NIA ke jimut Haga सरकार में खिलाया कमन non intelligence agency kamu kebandan cuma ero ada gini kesi mentah
Ada kata daw kan. Nama kata na kentu. Yang sang balang. Tiba iri. Yang lagi kita iri. Let sedari pan office nak NPP hapo Delhi. Kenang bakit PI yang kata gajat iri. Lemda kumta. On dan berpelang. Kemaplang. Kebalik ke NPP. Yang tapi iri. Di office hapo Delhi. Kata kedik AK kaba ngam slow pedang ngam nak mentang kumurang ba yang kita jingkren kelung kena yang kita arwut kena iram yang ke NPP kamtan ni usubut menteri bade juga negara sarkar MDA daw di ba Presiden Tensong nak tanya kenti ba Presiden Tensong please control your tongue kata ke jingkren tu ke jangai bat kaba ar kaba ngam hap ni tai kalong hak bade ba kata ke jingkin ha dam site kaba ki pada ki ut na kapor sa kapor habi de bata ke jingkin apa dam site balik ki ut ka daw kalong uang kuno uba Presiden sung uang kuno lada uba adan upinsya banga bamsap ngan hiar suki ko menteri ino kum UMLA kadi kene kini banga habay tai ya kani ke jingkin uba Presiden yi ula dep ai ke jinsai on teno eka na kajaka penunkan kisipai on te ke jingkin batmai ha yam kami kami ha mopor om de mga bakno kata kadi ke jing on ha e kaja kami ke skim lag batmai empe hre minta lasi repair ke barim kami ke jing stok pada ha kiya kiang na ke jingkin kalau ke jing isle hre ka phla kalong sa e kaja ke skim minta la pipule ya kete dia kete ke jingkin la T-pop highway na issue street banungkong do di long kmi kasi ita ikong RBC sang hang ka dun ke jingkin no de na kada kada bong nang bam sopan ba Presiden song nang bit kide ikong RBC sang we ni long kmi ko kilong kmi pisno ko ide banungkong do na pe kasi bi chief secretary hari sang ni dorami le la penjapuram dai ba Presiden song ha kami ka kot khbor kidon ki jisha how more poor. What yuk jisha day mga bakti nama bakiru kipeni ya ka AKA kabami habdo nam banse pangansay namang ngam dukan kram ki documents hak hanga akram linkat bagi documents re menta ka jikram yarap khana election kalong kram dan jimut kan pla ulisa mano badai pan mano balat asya phalup asya kwangmao asya khosni asya kwangti iwe kale dalele hak jai beli jini khasi ide bel buram katkum ka articles katkum ta ka representation of People Act 1951 by section 77 ka ongkom lo inang kan tagba ide kibak kraw ide bel buram iwe pai pat habi day but kadi election minta batwa election kan stang ka khlai tarik re ka jintu bag ka jisakam ka pisa ka jandap ki pho klor mano badengti hakane guys election minta panunra kumkiri ki ek hamtam khamtam hagane ke jila Kristan kajeni makuntu yeki bor jeng an habuk yokem yekini no ide ben pinsai padi thuk yekurtang jengki kam gentip paiba ki de na ka sen tane ki di na ka party le la ki swap jar kamut ka deng ke ek challenges hagdi padi bor jeng an but habide pan bat kata ka election minta usnam ka jikno ka bashir kai kata ka jikno hanne na don ki jisisa kumno lo ong hne ka congress dan minta ha ICU ka European BP impersonal suru jit yak NPP snya bhalang ha ka jisa ka kum ka election commission juga India ka Congress kan patoi ha ICU kadang don kadang National Party kadang yo katot gitili ki statement sisa hari dia ndai kembalong ke NPP yi minta kala syar ka kerdan ke jengka ka jinjar kerdan juga kalong nadu usnam arhajar khendal itu electric bill arhajar khendal la itu eka kumkota ka National Party ndai hadin suki yi hapo ari sang kamban su kabor Baru ki MP, MLA, jengka MPP,
Rungok bat ka BJP nang ta ha Nagaland minta kebesak kalong setang Hamalipur bat Meghalaya. Arti meru bakal ke parti ha kawai kasi kan sial diri kunai ha ka Election Commission of India. Barar bajun kharjan tip hai gane. Udin lawyer kyong hindri umnut pan krani ke jisha mau tips kam ba under run nakane ka election undani hapok sarkar MDA. Ula belum chairman, ada vice chairman, ada co-chairman, dan dari sarkar minta. Nak kata umnut pan kran ya ke jisha. Uhaban buri hadi shaw lawyer udi betiba ngangamdu lawyer ada pensai katku jisha. Kenapa kita ada kentip? Ya ke AK bad demuru house name 8,000 far bathang ya ke tingsop yung kontrak sama baju mbak presiden song. Di HRC hapo ke dalam ke jong. Ndrei ka pla ba boleh ngok kalong. Minta pat. Yung kata ka RDA kapilian ng jong kertong, bad ka NPP kapilian ng jong kertong. Pa ba fi sutu. Kami ka jila ka jongki kalong ka dita ka friendly match. Ka jila ka parlo. Apren ka RDA bad ka NPP. Kadi ka friendly match. Ini yang ni kabut kumno ka MPP ka deka ka muto lani ka taka timpia ka jengka kong the voice of Northeast. Hani kamut pat banten yang kertong na po Assam, lani na po Manipur, lani na po Arkansas, pat kini state hapo India kali bersupport ban ya ka PGP, NDA, bersupport back NDA. Hanya ke don ke AKA bersandat hapo Meghalaya ka BJP kana ka full support ya ka NPP. Pitip yung tu ban kami yung tu pa da buntu. Ban kami ginandi dan kam da nandi. Yung nandi kan pa kan de da nandi. Kunjur ga ka boy ka BJP ka support ya ga NPP ka don ka daw. Ma ngadi sa yung barbari kantin dimak selakau membeti sejalau. Lena kata kau kan, la penyen la support ikan NPP. Isu tu kai ke benja. Lada ki pada ki su tu ha kan ke por, bat klip mat minta. Kai ke benja, dia ke jahat riu ke jami. Kai ke benja, ke bersirke, ke ap ya salandat. La kenal how to snam. Habong ke wanra ita ke siye. Dan itu lo ya ginang ya ki Hindu ke song sabar buki kiri na Bangladesh, na Afghanistan, bat na Pakistan. Gejisha tangha Bangladesh kita hal secure South London Hindu. Mai ko ko how Sri Times kumno chief minister jangka Assam wong. I mostly welcome those Hindus who come from Bangladesh, Afghanistan and Pakistan. Let them come and settle in one state bordering Assam, Meghalaya. Lada kiwan buhay sinong hante po border Assam, Meghalaya kay wajah ya gejai beri kejui badan tang sa arsangat tamai kinwan maki tang subsnan tak kamut hakata rasa telap no kamtam ya gejai beri repa jui kami gede ke AK kabang na kumurang ba dalili ng piang. We have to fight for the right. Nakata we don't come ya ginawnik mat pa ba jui kami banditip banditai pulitir apo parliament na kabunta ka imlang salang kabadi kabit kabyang na kabunta ka jai riu kabansawan lenda kunta ni sa boy kumaong umulong inong toding pag kinong tong jongno Ramadan kami kabunta kabang hapan ni tay sa kawipan hagabi day bakarib hoy suam hadin balak pelikhat hadin baglayo ay jalam Meghalaya lapya ya ke east kasil ke west kasil dan tenis bakarib hoy district karib hoy district kadai karib hoy kabadan nam kabagata hadu kata mga kaway pagway ka sarkar kayo minister cabinet lani state minister lagadi congress lagadi APHLC lagadi no ka coalition government apo Meghalaya hindi ka ba pala kalong madu usnam 8,000 khatra na kemau ketika por lagi private secretary yang bada sekat lamari kadang kejilang pada apa ti kebahela
Konrad sama ketika forum padai usin start dari itu MP. But ba dalam iba presiden sesang ba SS sila ba mkuah dari day. Tapi ikut yang ram rangba dengan MPP. Kumno ki kular hamad paida ki ong balada bada sekat lamare job min IU hakasupi minister. Henry cheese kira 4 minute ya company la. Henry tadi 1,000 minit ya seperti la. IU kumu minister bersusi kalong hadir ke jibat minister ke jung hap no tung kalau ke tepop ya boti kalau ke ram ke trap bong ke trap begini ni lam barang ba yang ke NPP dan tinja berom ya ba tersekat lamare kalau ke trap na kata kau nak didangkam hagi kismi hak NPP na iskasil kay Dr. Amparin kadang si Jobson first time ke job hindi kayo minister napulusa nais kasi la job napulusa but ke Dr. Amparin ba preston ke Dr. Amparin na ribo disit la job artli kisit way na umroy but na jirang ba sab na stepin uladu sier bani Dr. Amparin hindi balay kem las tentup yu kubuk way ni minister yang mereka tanya ribo kane lai kade ke look down da konat sama na bunta kane garib hoy district kat garib hoy district ka dana madu kata ta kala sei line chief minister na west ka sin pario chief minister na jante hills ni pario chief minister lai na ribo la yo wei dr didi pang ba yo southern masinsan ikri state ar jet ike molong ba ike molong lai iba jidi rimbai hire minta balai ka ribo district kamyo yang minister kahato kami kamdai di gepo kamdai ke jikai po dengan sarkar na kata katao habang yaso ya ke jikan ke jitai yang gede hole gedong bisa tengkam ya gede kentil ke bahi kamdai bahi minta bila deben ki dapat dah yang gedong berkatan balakuno kamut minister udi benton napok gede gedong riboy naga district riboy ke jemi lemda kumta kalong gaji slepo baka diga khun khadu babaro i party baro i babat i gaji sar ke borom dari menta hakane ke kenti ya karibo district ni lain nyopo da kita gina yalam ibadai naga MDA lain ram daga NPP ngantip yo gede mumpat nang pastan ya kata lamla bantip ya kerjaan ke jangki hindrei la kumno kiriban bu kiriban sim lagaban aiki way naging minister yung kari kadong mga time lamda kanta ka burom yung kari boy kalalek no kapat kaladono yung babat baru si kita kisnam bat hakabedi bat ka taga smart city ang keren hakakin dyan kya hawato bat ikam peroy smart city lale kata kamperoy chief minister Mekaya Konrad Sangma EU yaka tura lespa le fundukur tingka kadua ya kajuai EU kaduan tang niau fundukur tingka kamwan snafi inong jantia halo ini jile siang atau sabhati kanori digawai ya kata jile siang ya jantia lalu siang pada ribuan lalu siang kan kentup gue dari minister ngantip hadu kanu ipada yang lebih gedong berkatan dan kam laku menglo balik ke distrik layo dari balik ke ribuan distrik kamyo tang gue dari minister kami dari kecikli lebu ya dari kesarkar pat hak bidai gue election MP kebesaran ngadang dan kapor ngatharai saya sendiri kelupat lebih menang patai dengan keren dengan perisai kumno dengan jit ya kita ini pat pada hak dari MP election kebangsaan. Ini pada unsur hak kata kapor yang minta lampala balong yang itu ai kejikersan yang itu kejikersan rek kembali naik media upra itu tu nak kembali kapor jakoi kapor. Ngantip kabak kajin kejari khasi tentang si kalau kabur selerai. Pada day election yang sekendong ikuai kai
yang ka bye bye on daw la japat why de kaipan bye bye bar sam kade ke jil shisha na kata kata kentu ki pai ba hagani collection sobha pani klano yak bye yo misha bye da ka mensin ke bakhya le ban jip yang nu ba pimon manam ong tejit ini yang nu ba pimon jip da ka mensin bakhya klat no swa kentat no swa ke bye nang ye gitu ki kentin bakran kri rap election yang la phia ke bye tabet what I wait am na ni khasi idan kita teri ke tipu tiple idan kita kemensin sisim de latare kamut kadang kita kemensin de ke jitiplam kadang hanga pada pi we pe na gidei ki khun kristan kadang kita ketahu ngakan tu kai abang ekpor bakriman ta ngit ini ki khobor ngai hakit pai ba to pai ba usia perkhat kai bang dei ben le habi dei pe ki jija ki mula pli kan ku pi kot khobor bat ka susi kalong halar ke jingsi sar jeng ke sarkar jeng kon sangma ni wala dei way but hak bede pat ba katakan memorandum of understanding ba asne ba dhar wong bam pat yasan ya ka MOU rei ka MOU kalau ada biasan tau konrad sangma but himanta biswas hak arfar tarik level ar hajar arfar basnya ba wong pat yasan kadang ko khobor rei usifisar konrad sangma but himanta biswas kalau ada biasan kai kene hato kamdan ki stage mod iman apne ngado sarkar apne ki cabinet minister bersincha balelam to kontrak sama kridan ini paipat haga bede be sel dosam bang sidam hag media ba pol on kumno oh I am glad to see this celebration this year is very successful okay haga since la from but particularly my question to ba pol do what about the peace talk between the HNOC and the MDE government. Why did you make it unsuccessful? You are one of the disciples or the colleagues of the MDA government. Please convince. If you cannot do that, that means you are only the remote control of the CPA, Conrad, Preston, and Amparin Lindo. Tanggata na kentu pada pag-isap. Bangadon batinsay. Naman kami kajisok. Namar baong kasi kada itu habadang itu kada itu kentur ki masih yatur ki masih ketong dan lega plang minta kami ke diman pisa kod khobor diman pisa kumta teter kata gol kada jimpa lah kada jimpa ka jang ke sarkar abi ka khot bali kren kada pindap kada jingkren la kalong kabadai me kabalaju ini ken pagakam laya chakmat le klit kesan pas inobak pas pet bidat kalong kai kabang lakban yang